Ner malakenyam kejen gwas me bana ngich ka toknat bikon ngich ka bana ngenti itin konti dong lorodien kode kon ke ngech gor jenu kan konu niam gwas mene ke ngije bana ngejen wale mi jira mi mo dong ajen changa niam keji ana gor jenu jendere channel der je support der subscribe ko de ngije me der kula mala chube keji ring gembo kon ngiti nane ode kon tung nuere de kon gwar de kon ngaj ano dara gwa en wodi en nyoga ni ko ken ko sen listen bana to be bala listen mo gwa listen mo ro de ke ano no men bana ngi tene jana mo menen kon mo gwa sama ci konen ka tin kon dong lat krodian titi ano ke bani tognat am de recommend yo terek ba comment be je gwa mi jiram dong de comment ko chana ngi ke bana tognat gore jeno baka bel men bana focus tin gwa bana focus ka do ba dana dong de rande re queen ke ja ci ko rai ke ban togna sendit ala titini ci ko rai tin mun dong ci ngai ke ke che chojen che chom gwa ko de rande ro de palpin ka ngai ja baka kwen ka kel ko bi kon kula te ka ngech ka do ba dan dong de ran dara na ma dara ngai ke ja a e I O U Wa Ya Ba Pa Ma Na Na Nga Nya Ra Da Za Ta Sa La Ka Ga Ha Sha Ja E O O di ci kon enti kan bana tong na tendit te ko ke antene ke bane tin twani ke bantin de ko laro bane chek jodien ano ka tukna gwasa me lamen gwaikar wada gwarian chu jodien jene kelo a e o hu wa ya ba pama na no nga nyara da za ta sala ka ga ha shaja ha o o titene akan banan kon chal ka bane tin twani ke bane tin chal ka bane ti tot bel kon ga ti ko chi ko writing chi ko writing ga ti just the kon recap ko de kon ti ka ngi ko ngumulut kana ko ban ko we ka really listen and an ban ngi jen wale titi ke bandin chek jodien ke chal ka kan bane tin chek jod kien wa ya ba pa ma na na nga nya ra da za ta sa la ka ga ha sha ja kar ti chwala ke bane tin shek jodien bane shek jodien no ka jandang ro ko din ka tong nor mi ay ti no bane shek jodien ka di bila ro ka jandang ro ko ajen kan ajen pek dien chwala bane shek jodien me bi ngacha la definition yen ki de ngai gwas men no mi cha bane shek jodien no ngulot kene bi ngaje no bane shek jodien ken la to ke riedo ke kan la gut ke riedo ne ana banen kon te dar chwal ke bane yu ale ken re bane no so ke kuje mo bane tin bu kon ngaje no chwal ke de chwal ke e bane tin shek jo ki den ki ban ki tin chwal ko no bane tin te ke jus ti let che chek gwada me ban ra ke kui bantin konen shamat ka kan bantin chek jo den te man shamat chet ke nya sa na ka za na me chale na ke nyam me shamat ya ba chole di ba chole nya again different nam ma di ke ya ba chole nya tam ma di ke ha ba chole sa nam ma di ke ha ba chole na da ma di ke ha ba chole za nya chet ke nyal sa chet ke tok na chet ke nyal za chet ke dol no titi de ngaje no ke bantin konten chamat ke bantin kon chal ke no chek jodien kan ban pai kon ga guitona ga to go ti ko ken banen ba writing ka banen kontin chi good ka ban shet ka sha good ka ba ja che good ka ngu che good ke riet
kach, det, kit, bap, gak, whipping, wada mene, de kon jigo titie ken good kungutin good carriet. Katin kon ji good carriet, mishal ka meja. Tel mu good ke ja, tel mu good carriet, carrier kon cha gor la jam shinen chi jori ling chet ka kach, ngaje no na mengu esha, no chi ja. Ja ke da chet ke ta me jen gwana jen da cha gwa. No kit chi kit na me chi jen correct na me bap jen correct chi bap na me correct so kuj mo ba che good ke keriet gwada me gak ki gak no gak gwada me che good keriet mi she deling she der good ke ga be good ke mo be good ke ka de ro ke be ka tin kan ti ka tine kan the real tin kon de ngach no ke very important ka tok na right kon ke je mo gor do okay gor je no be focused tin ka tine ku kuje mo sha ajana gwana jen ta ajana gwana jen pa ajana gwana jen ka ajana gwana jen ja teleje shit ka kai kaje correct ka jeme shi correct da jega tut ki tut na me chale tut na me correct mugut ka da shi correct ba shi correct ba shi tel mugut ka je gab tel mugut ka je enono ti dia ti tin bu master ba ka gujran gu je bro yo moy career dong de gor you know ti de ji lokatin content bi rodian ke de long gwada me men la recap kon bana right ki bana yual e check no a e o u e h o o kan da mong wan chwal ka ken wo ka bana yual chi ko right ne amma din gwada me de la re bane chi menen kon gwada me ha he ha hi ho e he ho ano mi jin ku compare la gwada me ka titene te ka banen kon shol kon keno e bane tindit te ka redian yom yawol kamrare bagol bichol bane yuale re bane ka banen kon kala reje mo keten cha use nono shire ken bane pinte gwasa me ka bane kan mat ka bane ten nyam kan ka mat ten chawol kamra bago cholo re kene keten mugi kon a te ka bane yuale te ka ba yol ka ba mene jen shwale re bono ko chede ten duno men ne bianga mi dong jira me mangena abashada he bianga jeno abashada he take bane te cha latin akan bane kel of course but te bane cha nyom lo kara special channel la anu ne dong teleja no no he me dong teleja me cha pin de ke gane you know uh, ke dong tele he me batin ka banen content chala ban dit ke banen content chal ke bantin tiene so different na mi gwada mene right kon ko ki I a u akan ban tiene mishi bana yual che ngai ki chere bana nga chen den cha mo gwa men bangach bana dial tin chal ke bana dit ken bana shek jodien amin bana dit ken bana tiane ke jendang ro bana yuale ka bangwan re bane shub kan badak kan ma den dial mi shiga mat bro du jek ban chep ko jandang dog de baro tong nuer ban dial kade ka jandang dog de baro mat ban tin chek jodien kan ban yu ali ka re ban mi shiga mat kan dial ba je nong 37 okay on me dera gwa ko kon dera dero de ka be ketene no no titini chan right no already ha ha o ho e he 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 o ho I hi hu gwada me dio je kon ngwana gorten be mo example mo gore je chana men gor ne na chana kak men gor kak an mone me dere mene ci mandan chana bij mandan bana ko la to ko ngwana siang che na me la ka ba en che jode ka kuje mo jala to ke rie don ne ke jala gud ba ke rie tit ka gwada mene ko ka ban chek jode bal di togriet men bi gor gwada me bala bayol ka ci ko right bayol ka ken re baka ka la te daro ki ka la good baka ret sometime no chirim gi kono me ken yam bi ban chek jode bi ko nan ken bayol ka den bi ko lo good ke je chit ken men te de chola ka mi shi kaw ma tini ba chola ka no no mo de la jen mu kon ka ha chan duor gor gwada me ano mugor kon pet no mene pet sorry pet
pet jide ka audio de kon la pet kon la kwen ka pet run ka ki mi chiran che jo pet no jen gwari na kelo ne ken yam bi ngaje no ne pa ban chek jode no tak ne ha mo kwale chole ta e mat bana dangaro mi chole tak ne ha ban chek jor ba khulu chole ta pet no chale ke pet ha gwada me ban dur gor chet ke tak no tak mi tak ka dur chole tak ha ajen gwien me ne me chole ha ki ha mi chakale ka dangaro ne me tak wana ka o chet ka tok mi cha do cha tok akwa gor je chet ka tok ka chek tok men yama me tak ne ha chole de chole ta mi shi ngai ka cha jen tak ne ha chole de chole ta ne me etok me gura me ala o bayol ka kie bane kire bane so bayol ka ne bane ka dia ka lalat ka dero ba yu guk ba gukung ba ku ke ba en chek jode wana ka o shit ke de kon larno de kon dor gor channel dor gor shit ke but no no but o shit ke but ne me o chale but o ba shek jode ne me ba yol ka kire baka ba o gakung ba o gaka ba shek jode be jinung be jinung but ne me ho ka wo de kon do de kon gor chan dor mun gor be tok mu gori tok kie gori kol en mi dero lo do ne ke melariet bi gor ka je ho tok ta ho ka chale tok ne me shit ke kel shit ke raw shit ke ber no de gotin ber non awewe mi kon gu kon gwa de kon ben gwa da mene ne me chan do gor kel okay kel ki just de kon do gor mi shit ke pet pet ki pet jen gware kela ne me de kon ke gor ke ki ta ki en muloro do mo de gor ke je ne me bana ke gor ki kek ki pek ki dep en me der lut ke je ne mo ne me chale shit ke bir shit ke kir shit ke dep ano awewe en mo chale ne me shit ke dong de kon shit de kon gor no shit ke piet la pake hi de kon gona na pake hi ke he ke sa shit ke piet ala jen bo share bo kan mo by the way no tim mi bunga mi raji ke jen he me mi cha tara ke gane jen chere ke a mi cha wi tom ka jora nang nang je ke jen na mone entame e shet da shit ke shet bo mi la ro shet da la jen let shit ke jen gware ke la mone no te ke deng mo tot ka jode e mo dien gwa me bala o shit ke kon shit ke lok no shit ke dol we wonyam shit ke low ti diala to de gor ko ke o ajen lat ke daro ne ho gwa me de kon dor gor shit ke koch shit ke kol no mo gori kol ti diala ti de ke nang no wana ke shit ke dit shit ke pit shit ke kill ano shit ke bir shit ke bie ore de gor e bie jene ana de gor nono amaro dien de lahi shit ke kit shit ke dit ano shit ke mido dien de gor tin gwado me bir mi charan cha bir ano no mena dien de lahu u shire baka bayol ke wu shit ke kun shit ke tuk shit ke dup no titi de la kenen yam kon de ran de ro de ke biketen ku kuje mo ci kon to kono mo very important lesson da na kwar non kon gwado me jen ku kon chuptene ne you should take this lesson seriously because gor kono banta dan ler je ban jangach gwado me men go longono bi ngach bariet bena gor bi men kwen ka ku kon focus ka hu me cha mat ketin ko ken chit ke u ha awewe he no to kan dial ka kwen tong no ko ze kana content dal ka kona kana kon go rabana focus ten gwada me na me ke ne me ke
chana jamin gor ne na ha chana min gor no bala ha gwada meni ben duoro gor bu kono kwen ken yam chan na me gor te mi shale ne na mo shale de cholde shale bwa de kon duor gor shit ka ngu shit ka bwa shit ka bwai ken yam kone kwen na mo shale bwa na mo bwai mi cha gor ne na mi kereu de chole bwa okay bwa boriet ka kon were bwa malude mi chi pon mi chi ujier ka chi pon cho kut cho pon cho kon ke che ringdu ko mi kut be ringdu be jadai ande na mo shwale de shwale bwa unless cha je kon mo ko ke liet ke din ba yir and then dong jan bi ko le gijano de pon der ko le gwa chero deleret bwa eriet bone bwa e shoran du no bwa gwa da me bwa teleja bwa na me bwa na ma mi na me bwa na me bwa so right now bi de gen bi nga chan na min nyoko min nan kono nyok mi sha wona na mo e shwale lwa ka tungnat mi chan e gor ne de lo nungu okay na mo shwale lwak kum gor kon dor gwa da men mi de kon gor shan dor gor gwa da men mi sha we na mo de nang de shwale dwar ki dwar don't there teriet but a very important ka queen ka je achimishar arche wujete sorry kira michara wuchal de shwale dwa no no akon nyaga no gwad mde konen neme de nangade neme de nangade neme de nangade this one neme de nangade neme bana kon mo ka duorodien ko te dum wante lat ko dien no chane do gor shet ke namone shet kum dien me no wana nyok mde kolel namo de nangade okay kana me de nangade kos gor kon bante kon cha gor ya mat chi alium kel de kon ko kon ngach no no chane na min gor gwadame no no ke chane lel karew bi kon lel karew gwadame no no chane min we ka kanama chane min we ka kanama okay chane min den nyoko gor nyok de kon guch okay okay chane mo gor no no okay chane min to no no gwada me men bi kono nen law ke de kono ngach duob dan banan ke jin poni jiran ko nangdo ke ken biju kulo mojo ka duob dan de do de ngai ke je gor kono bane ta dan de kon nanga je ke de kon dor ngai ke je bana je kwen ke je ne me chale kwe ka ke u ke he ne me chale kwe ka u e ne me chale kwe no no kwe me mi cha yam atende chale kwe de la kwe nam kenya me kwe yentam na me e kwe na mo kwir chana mi le no no ki de ko le kwich mi kwaje do shale kwich te kon ke kwe dong te le lot du no ko kwen de nang kwe chit ke kwer tama chale kwer mo gor kon chewo kwer de chole kwer no na mo e kwer man yam man ti kon gor gwa me e kwer na me e kwer chale shwa chale shwa shwe kwa kwi kwich kwi no no chana min gor mo chale le shwa chet ke shwer ki de kon mo ke ne da ba juku nong shwer mo ya kel karwar chale shwa so den na gor na mo chale chwech na mo chwech na me chale chwe dong de telot do no dere which nang de nang jen la very important na me chale shwe na me chwe a check na me chale shwe na me chale kwa mo kon mo ka dor chet kara da la kwar chet ka sa de chale kwat de kon mo ka mo da dien de kon kama kwacha je
de chol bo kwacha ndera we gwa bo kaje no kwat we gwa na me gwa da me na me kwa this one chol kwa me kel ba chol kwa ko ngwan ke ba chol kwa mi ko ram matenda lang de chol kwer kwere de gorbo no mi gor implar yo ngaka kwere me chol de chol kwer mara dien na me kwi chet ke dong le kwil na chol kwil okay kia de chol bono kwil do no kwil jene kwil na mona jela kwil na mo kwil rodo gwado me chol de chol kwil tiken gade na ka jode kwil kene kwil gore na betung na bi gor ka dob dande lel ke ne me kwi mo kono dong de ko le kwi me no dong kwit chabe bo kwit chabe me kwit ajana mone so bi ngaje no men me nan ba izil te ke ne ro me chak ba te ke ikel na me kwi ke nyam cha chamatin chwale di chwale kwich ne me chwale kwi chan mi len gwado man chan min la nak ikel ten chitke chan I do den yabatin chwale kwi na mo mi kwir keten dar mo ba chole kwi wanne kamera dien me de kono nyok mu gi kono gwado man ni ka jen dob dande kon gwar ka jen na me chwale chwale da na me kot na me chwale kot na mo kot de kono ko mri de kono gap na me chwale duel na me chwale duel ko goro ba dor ngach na me kwer na me ne kwet to kon ka tungwan de kon ka gor ke kwide to kon ke twir to kon ke twar na to kon ke kwaini to kon ke yuan no yuan to kon ke yor to kon ke ron to kon ke roch no mogorje ader gui gwado me ti go ke lon ko right kon ke kwi ki do dande kon de kon mo de kon ngai ke je ne me we chale chit ke dul ne me o chit ke kot ne me kot ne me dul ne me kwer ne me kwit twir twar kwaini yuan yor ron roch mi ran che dwar che roch wana kana ma ngwan eno mogor je dire gono no ka dob dan dong dire ngai ke je ban we ko mudo dien chet ka gwat gwan dop dup gede kono gor wana ka gor to kon ke gwar roch tungwan de kono gor ko ngu ke hu kene mishi u kene shi ngach and then dara kon jako den we kalisen do dien shit ko te de sha liom bane te de kon ka ngach shit ke mishal ke me o kene sha kamat ka te mi sha liom bo ke ho no kene ti sha mat kel bo dana gor kon tere ko ken ba de cha nyok mu mat ke te de ran ka ngach kene cha ga nyom mat ke bane re bana titi ko bran ban ka ngaje no ngum la dek dien chana mi right kamen nyam chet ke o kene ala ne me point de karwada bana kulu we te ko ken mi jini guje o kene de chu nyod mu te mi chale test loach di ne na me loach ke ane dangro test loach shi loach ne te ne manu ka amat o kene ane wana mu do dien kana me bokon nyom mo je kon ka mu dong de kon ngai gwa samo te mi cha gor ne ne am de kon ngach bat bala ne me bala ho kana shit ka koch
luach. Adine neme ho koch luach. Neme o kene ha tiken kel chagamat bike ho kulunong bako nong kwash luach. Gwam jikon luach kon yomunen kon nmen pai kon use gwaseme. Tukon ke I kene shit ke kel ana dere gornono. Kel tetin tukon shit ke beer ene dangro me neme ba choli beer tukon ke tuko kien shit ke piet ano dere ngaje no tipa ke ike tetin kus jen dana gor ke titine kan dong de jinyon na mi jinen gor dor chale piet bie neme chale bie so kuje motele bie da la jen bie ke piet ke kel no tukon ke tiek mi cha word na mi tiek no shi mi tiek mi tiek de nangane na mi tiek gwada me konen che beger lo mean that tukon ke ikanemu kana ha gwada mane ko bi ta dana cha gor ke bi kula ngach neme listen mi din mo goro de rodu ngeke jene siang okay ka beto gwas me ben na ngi siang ka de ti do dande kwin ke je be wetin chirim kon gor gwa me me tes loach kwach loach kel beer piet mi tek mi tiak tin bi akwen gwase me what I want you to do jene ko bititi bi kula ngach menyam kon akwen ne me chale te kon kwen ne me chale loa ne me chale kwa ne me chale loa bi ba njak bi kula maten ne me chale ke bi law maten ba kujikul non kel ne me chale bie ka ra te ke lot ne me ne bu gwa chale pie ne me chale te mi wi kamaten ba tek na ba tek ne me tia chale tia ala tiak bi kaw maten no ne me chale tia ba kare ti bi ngaje no de ne me mi chale wa o kana am cha ka mat be nong dor loach kwach loach kel beer pies mi tiek mi tiak bi chunene nono so dere jinge je long mi chiti dial ti chi goro dere ka ngach gwad me chi korach ka titi ne me chale quit de ne mo kon ke qui chale qui chale qui chale ko chale ko chale dwe chale dwe chale kwe chale kwe chale twe chale twa chale kwa ne me chale yo ne me chale yo ne me chale ro ne me chale ro ne me chale ngwa chale ngwa na mo mi jin bi gwa de ne ngwa te kon ke gwa te kon ke gwa te kon ke do te kon ke du te kon ke gwo te kon ke gwa te kon ke rwa ti kon nen tini o bi kwendu bi menon bi riet bi ba a moment good ke bi kulo maten so ne me batung nuardu be jakama gwa long gwad dan gur jeno der tung nat no de ngaiten gwad me de jogono ne bi akamal chi loide te dalun ko chane ngije me chana je gor kel no ene bana nyo je no kanada listen do din king ni bana ngech ana gorno jin bi nyane ko ken ko listen a very important jaji ko bitung nat dundu bi je buski bi kamnial mekan kon to mekan kono kon nge chaje be men ngacho gwasme no ga jeno dera ndero de palpin men gora bi focus tin a long term right now bi focus kare bane re bane ko bane chek jodien tiaka dio je chan right tin bane chek jodien tiaka tin dal kana long kente chalka bane yuale kana re bane ban mi chi charu chilat ka do dan diri ka on ke je ka queen jat ping ni judu goda danan kwena ka tin ki chi ka je ka kwen ka mi judu chi piang den bu do danen der do diri gor ka je bi nga je special listen pa kono kwena ki tin charo tin won mi gure ke gwa
I believe they can look along ka tung nat nywa ka guard nywa ka ni dit rami mo no go dere tok dere jangach anyok ba miti ka comment ke take a top ngi no de cover gwadame an gor no ba budor be gor be ko ngaje no men gor kene me an bana je ka ngi dadien ani biya ta mal chui poro jino bi channel bi support bi subscribe bye bye